محمد صالح سروکی کوملیا پنابرین سوری لإزمره جه إزمره لگل منه که محمد دنباش بخیراتی سبب چیه اف خلق جه ترکیه تینه درخستن جبو سوری تینه وگروندن دنباش هوال دلبخوین سپاس جتر جه تماشابان آره هم دزانن گو قانون پنابریه یاسا پنابریه لترکیه لگور یاسا او سوزلشما 1951 ده ترکیه ما فی پنابریه ناده چه دولت گو لدردور آوه بنو دولت يعني شرق الأوسط تبي ناده بس صادجة پنابریه ده حقی گوش أوروبا باز بده به ترکیه اب کسی گو آنها لترکیه نه دبن یاساک ولو استثنائي ده او یاسا و قبول دکه وک کوچبر وک ایگو زراردیتی جوالاتي خواه يعني بتبعي وبي تعريفي ناديه لي وك کوچبر الواد نره جبر بيها ويجي حقي ويه اگر يكي پنابر گناه کی چقاب چوچک به کاره دبن سیاوی گناهی دو اینا درخه یکی گوجه خوا ادرسا خوا عنوان خوا بگوهز بی قرمه گو برپرسیارن بی گو ازنه بستینه ويشاغي حق دولتها تركي وانا درخه طبعا امزانن سچمه ده وبري سچمه بروباغندا لدجي پنابريه لتركيا قال لك خرط وش دسبيك مخالفتا تركيا دس بفي مسألة ديتن جو پنابر بونه بار بونه شريك ولاتي واده حتى بإيشيه وان او شعور لجم وان چه بو گو اب پنابر سوری ایشچه وانا شریکن حتانی به مال دار وان دکانچی وان حتی جه اتولیا و مشاغل خیاطه مشاغل ایگو سولا چه دکن تبدجی وک شعورکی چه بو گو پنابر سوری جوار اورتاخ گرم باشه حتی نها رقمک الجمعه چند پنابر جبو سوری هاتنه وگراندن يعني وقو تبحث كر إما رقم أم نصر سينورانا أم كاربا رقم تمامي بستينن و أقادارية تين جمرة وقو تشتي تيخويا كرن تشتي قو وزارتها هندرو دي خويا كرن نزيكي 600,000 كيمتر نزيكي 600,000 پنابر دي اي سال ده هاتن بقراندن او جي جبو خاص كاربه مخالفت پیقانه بک امجی دجی مانا پنابرانه آد دوا پروژاک ترکی هی گو ملیونک پنابر د باکوری کردستان د بجی بک جواجر وک خانین بچوچ باکوری سوریه ما بستتا بله يعني د باکوری سوریه جوار تي حاضر كريم كاك محمد تشتكيدن از خازم بزان مثلا دما كنا حقيقة البنابركي چيه ببلوه داره سازیک مثلا هون سازیا پنابرانن کوملک پنابرانن هون دکارن حتی چراده چه درجه خودی الوان درکبن مثلا پاريزرن و آووکاتن و هنه امکانن و هنه رکخستن ناف دولتی هنه که خودی المافی پنابران درکبن لجم همه کوملاد ابوقات هنه امکانیا گو ام دفاعي صاون ميد برواد بكن قال لك محدودا يعني امكار دفاعي بكن هندري محكمات ليه مع الاسف جو بيشتي درباسي ريبابريا كوتش بريتي كرن او جير ديفيجن كوتش ادارسي بالتركي جو درباسي وين مساله جدستي ابو قاطع دردكبه يعني ديفيجن ابانا قرتين ادارينه نقرتين حقوقي يعني عدلين قرتين ادارين هون لازمرنا ازمر ترانزيتا جبو کوچبرین کج مثلا سوریه تنج و دارتن دچن ازمره درباسی آلی دنی آوه دبن دریای دبن جبو کو بچن
اوروبا هین وک بره پیلا کوچبریا بر به اوروبا و جه ازمره هيا يعني دمك باش سكني بو اف مسألة ليه بري هل بجارتنا وبشتي هل بجارتنا بشتي جو هنجي طنقاي تشيك تهاتي كرن هنجي نحجي كرن نقبا خلق ترك وولاتية تركاد نقبا بنابرا ده هناك وقت حساسيات كي هاتي تشيكرن حتى اني هناك جو مخالفات يذكرن بنابشم يعني اتولياك مشغلك جيكي بنابر ده برسي تا تتخواست کی درکبه گوتو بو از تخواست متخواست اردوغان درکبه چونکی اردوغان جی پیشی ده ام پاراستنه آدنی روژه جرد بجی ایشت الجم نما يعني ببيرنجي وقتی تی تعامل کرن بکسی بره طبعا لجيكي دتمسي يعني وك آمنتيك وك جوفنلك وك آرامیه بمعنى خود نابين استقرار سزلك شيبويه يعني بي آیه جبر بی هاوی جی ام بینن دمی بی داویه ده بری بحری زیده تر دبه نوک بری چند سالا گو سکنی بو بله گلک اسپاس مالتا آوا محمد صالح سروک کوملیا پنابرین سوری جه ازمره میوانه بوی